Izi nyubako zubatswe n'ibiganza by'abantu ariko bisa nkaho imbaraga z'umwijima ziberamo. Izi ni inzu 10 ziteye ubwoba zigeze zuba. Guhera kuri hoteli aho nta muntu yiraramo amajoro abiri kugeza ku nzu yubatse hejuru y'irindi. Kubera iki abantu binjiye muri izi nyubako basohoka bitwara mu buryo budasanzwe? Cyo ni ukubera iki hari ibyumba bihora bikonje. Reka dore ku kirwa cy'ibipupe Island of Dolls hanze y'umujyi wa Mexico City. Iyo mu mazi ya Cochimilco hari ikirwa kitameze nk'ibindi. Aho ibihumbi by'ibipupe Ariko bimanitse mu biti biteye imisumari ku mapoto binatendera ku nsinga. Amaso yabyo basa nkaho ukurikira bugiye. Iyi nkuru ubundi yatangiye ubwo umwana w'umukobwa yarohamaga muri ayo mazi mu 1950. Maze bitaha kuri icyo kirwa bita Julian Barrera ukavuga ko umuzimu w'uyu mukobwa amuteraga. Niko gutangira gutoragura ibipupe byashaje akagenda yimanika mu biti bakubwa iki kirwa cyose cyuzuye. Avuga ko bituma umuzimu w'uyu mukobwa umuha amahoro. Ariko nyuma y'imyaka uyu mugabo nawe yahise apfa. Umurambo we bawusanga neza ahandi basanze umurambo wa mukobwa. Sinzi niba uri kumva iki kintu. Guhera icyo gihe abasura bavuga ko wumva amajwi abongorera, guseka mu mwijima n'ibipupe bihindukiza imitwe. Mu kanya gato turabona inzu aho inkuta ziba zongorera, inzu y'amadirishya ari kuri sima, ariko reka tubanze i Paris. Catacombs of Paris, munsi y'imihanda y'urukundo ya Paris harimo umujyi w'abapfuye. Imibiri irenga miliyoni 6 iruhukiye muri Catacombs. Ubuvumo bureshya na kilometero 350 munsi y'umujyi wa Paris. Imibiri itondekanyije n'amatafari muri ubwo buvumo bugenda bukagera kure mu mwijima no guceceka. Uburuhukiro bwubatse mu mwaka w'1700 mu gukemura ibibazo by'amarimbi yari ari kuzura, ariko ubushyinguro bwarenze kuba igisubizo gusa, ahubwo bwahindutse ibintu. Bivuga ko imwe mu miryango y'ibanga kuramo imigenzo y'umwijima, kandi ko ari abantu baburiyamo ntibazongere kugaragara. Mbere ko tubona inzu ifite inzugi zitagira aho zerekeza n'amadirishya kuri sima, reka dusure Hanging Temple. Ikigira inzu iteye ubwoba ntabwo ari uko iterwa n'abazimu, naho yubatse abigiramo uruhare. Hanging Temple ni inzu yubatse ku ruhande rw'imanga y'umusozi kuri metero 75 uvuye ku butaka. Igiteye ubwoba ni izo nkingi z'ibiti ziteye mu misozi zifashe iyi nyubako. Iyi nzu iri mu gace ka Dato mu Bushinwa, ikagira n'umwihariko wo kuba urusengero ruhuza imyemerere itatu y'Abashinwa, harimo Buddhism, Taoism na Confucianism. Ariko kubera ahantu yubatse, abayisura bavuga bongorera ko baba batekereza ko n'amajwi yabo ayinyeganyeza. Ariko iyi ni inzu imaze imyaka 1500, bigoye ko hari icyazayisenya. Mbere yuko tubona ikirwa kitemerewe kugeraho umuntu n'umwe kubera abazimu, reka dusure Highland Towers muri Malaysia. Izi ni inyubako 3, buri imwe yari ifite amagorofa 12 hejuru ku musozi muri Malaysia. Ariko ku itariki 11 z'ukwa 12 muri 1993 ibintu byose byaje guhinduka. Nyuma y'iminsi y'imvura nyinshi n'amatiyo yubatse nayo muri izi nyubako, ishyano ryaraguye. Maze inyubako ya mbere ibiraguye yose, maze mu masegonda abantu 48 bari bamaze kuhaburira ubuzima. Kuva ubwo izo nzu zose zari zisigaye zahise zitabwa ngo zibore maze zihinduka amatongo. Ariko abahaturiye bavuga ko bumva amarira nijoro, gusa ko mu makorodoro bakabona n'urumuri rudasanzwe nijoro muri ayo mazu. Bamwe bizera ko imizimu y'abapfuye itigeze ihava. Ariko mbere ko tubona inzu bafunga ikongera ikifungura, reka dusure BUZLUDHZA. Iyo kure ku gasongero ku musozi muri Bulgaria niho hubatse inyubako ihambaye iri kuborera mu bintu. BUZLUDHZA ni inzu yubatswe mu 1981 n'ishyaka ry'abakomunisite muri Bulgaria mu kwishimira imbaraga bari bafite icyo gihe. Ariko nyuma y'imyaka 8 gusa bavuye ku butegetsi, nuko iyo nzu isigara yaratereranywe kugeza uyu munsi wa none. Ariko igiteye ubwoba nuko igaragara nk'itongo ry'amayeriyeni kurusha uko yaba ifite amateka y'ikiremwamuntu. Ubu tugeze muri top 5 aho tugiye kubona izi ziteye ubwoba zigeze zibaho. Guhera ku nzu aho hari ibyumba bitajya bifungurirwa kugeza ku byumba bya hoteli bihamagara polisi kandi biri mu busa. Ariko reka duhere kuri Winchester Mystery House. Inzugi zitagira aho zijya, esikariye zijya ku bisenge n'amadirishya kuri sima. Murakaza neza mu nzu y'amayobera ya Winchester. Inzu idasanzwe yubatswe na Sarah Winchester, umuzungura w'uruganda rukora imbunda rwa Ariko Fortune. Nyuma y'uko umugabo we n'umwana bapfuye, we yatangiye gutererwa n'imizimu y'abantu bishwe n'imbunda bakoraga. Imyaka 38 yose yashize yubaka inzu
amanywa n'ijoro, bongeramo ibyumba 160, inzira z'ibanga n'ibindi bintu bigaragara mu buryo budasanzwe mu rwego rwo gushimisha abo bazimu. Uyu mugore Sara yizeraga ko narekera kubaka azapfa. Byaba se byari ubusazi cyangwa ni amajwi y'umwijima yamwunguraga muri zo? Urifatira umwanzuro. Kandi Sutyagin House mu Burusiya, amagorofa 13. Iyi ni inzu yubatswe n'imbaho gusa idafite n'igishushanyo mbonera. Iyi ni inzu yubatse mu gace ka Ariko mu Burusiya. Iyi nzu yubatswe n'umugabo bita Sutyagin. Ibanga ry'umucuruzi ryavuga ko ari kubaka inzu y'inzozi zake. Byamufashe imyaka 15 yubaka inzu mu buryo bw'akavuyo mpaka mu mwaka wa 2009 ubwo urukiko rwategekaga kisene. Ariko inkuru zivuga ko inzu ishobora kuba yari yaravumwe bitewe n'uburyo yari yubatse mu buryo budafututse. Ariko turi aho hoteli aho nta muntu yiraramo kabiri. Mu nzu n'ahantu hose tumaje kubona niyo yagutangaje, handike muri comment. 3. Stanley Hotel. Umwijima wo mu misozi miremire ya Rockies niho hari hoteli bita Stanley bivuga ko iterwa n'abazimu. Ariko hari icyumba gifite umwijima kurusha ibindi byose. Icyumba 217. Mu 1911 umugore w'umukozi muri hoteli yabuze gato witwa no guturika kwa gaz ubwo yari ari muri icyo cyumba. Nubwo bamwe bavuga ko atigeze anagisohokamo. Abashyitsi barara muri hoteli bavuga ko babona amatara myasa, ibikapu by'ipakura muri icyo cyumba, kongera ko iyo bajyanye bumva wagira ngo hari ikintu kiri kubacunga. Iki cyaba ari icyumba gusa cyangwa n'irembo rigana ahandi hantu. Poveglia Island. Ikiva ku mwaro w'umujyi wa Venice mu Butaliyani hari ikirwa cya Poveglia. Ahantu hateye ubwoba ku buryo n'abahaturiye batinya kuhagera. Uretse ko hano harimo ahantu 10 abantu batemerewe kugera ku isi. Niba ushaka kumenya ahandi nk'aho ukande kuri video ubone dusoza iki kiganiro. Reka twigarukire. Kera iki kirwa bagifungiragaho abarwayi b'ubushita, sibyo ko mu bantu bahafungiye 160 byose byahapfiriye. Nyuma yaho umuganga wavuga ko yari afite ibibazo byo mu mutwe yakorewe ubushakashatsi buteye ubwoba byaramurenze maze yiyahurira ku munara. Bivuga ko yaguye asakuza avuga ko abazimu ari bo bamusunitse. Uyu munsi iki kirwa cyaratawe, nta muntu wemerewe kuhagera, dore ko n'abarurya bavuga ko bumva amajwi ava kuri iki kirwa nijoro. Umwanya wa mbere mu nzu ziteye ubwoba zigeze zubakwa ari Lawang Sewu. Izina ryaho risobanuye imiryango 1000, aho buri nyuma y'umuryango haba ari inkuru itandukanye. Yubatswe mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage. Lawang Sewu iri mu gace ka Semaranga muri Indonesia. Yari ibiro bikomeye mpaka ubwo intambara ya kabiri y'isi yose yahinduye gereza biciramo abantu bose. Mu gihe Abayapani bari bahari, indake yayo yahindutse icyumba cy'iterabwoba. N'imfunga zicirwaga zikicishwa inzara zikanibagirana mu mwijima. Uyu munsi wa none abasura bavuga ko babona abazimu bambaye inifomo, ibintu bisa nk'ibitagaragara neza n'amarira menshi mu makorodoro manini. Ariko ngaba abazimu benshi ni muri basement, aho n'abagide batinya kuyinjira. Imiryango yifunga nta muyaga, kureba muri miruwari ukabona ibirenze isura yawe. Iyi ni Lawang Sewu, aho ubwiza buhisha ubwoba n'ahashize hanze kuruhuka. Izo zarenze 10 ziteye ubwoba zigeze zubakwa, muri zose niyo yagutunguye, yandike muri comment. Kandi ntibagirwe gukora subscribe.